Sanibonani, igama lami Sandile Mabaso. Abanye beni bayangazi, abanye abangazi. Abangaziyo bangazi njengomuntu mhlawumbe one-attitude njani yabo. Ziningi into ongazisho. But namhlanje ngize ngedwa mhlawumbe nawe ngakusiza in future. Back in 2024, I received a huge lump sum of money yabo. So rather than be a typical teenage, I decided ukulungisa indlu kaMagogo. Umawuleli wami uyile washona yabo. Bekuyisithembiso sami ukuthi one day ngizomakhela igarage ngi-extend i-RDP yakhe, and I did that shit. After that kunabantwana basekhaya siyi-5 yabo, and asizalwa ubaba oyi-1. So masiyi-5 kanje, rather than ukuthi ngidle imali ngiyi-1, ngababiza mina ngathi bantwana basekhaya ngithola imali engaka, ngababa ama-10 patla bonke boyi-4 yabo. Oyi-1 wabuya futhi wathi ucela ngimboleke 10 patla, angazi kenzakalani. Ngamgaya ngezandla ezifudumele do yabo, ngalungisa endlini like kube benginaso isithombe se-before and after, bengakwenzela ubone umehluko engawenza lapha ekhaya dog yabo. Fast forward 2025, batholakala ukuthi kubridgiwe lapha dog, kwakhitshiwa isigubhu yabo. Same time angizange ngicabange, ngizange waste isikhathi, ngacova inyuko yami ngayibhadala Eskom 6 block 6 point something dog yabo. After lapho kwaba ama-praises, hayi impilo imnandi. 2-3 months down the drain, abantu sebahlulwa ukuba igesi dog yabo. Ngisho sebajwayele ukubridge phela, sebahlulwa ukuba igesi yabo. And isivumelwano bokuthi mina ngiba igesi ngiyolungisa indaba yethu no-Eskom. How after lapho abantu sebamemezela umphakathi wonke umuntu utshelwa the way mina ngiuseless ngakhona, ngiflock ngakhona. Labantu abakhuluma kanje dog, abantu bebalala emkhukhwini. Mina ngathatha imali yami because ngoba umama wangifundisa ukuthi abantwana bakina ubalahla dog yabo. Mara mina into abayenze kimi leyo, bavele bangithatha bangilahla emgqomeni ngoba bebayitshela ukuthi angisana next dog yabo. Because ngeke ngacabanga ukuthi dog the way izinto zenzeka ngakhona la, ngiyazithola ngumzansi magic nami ngithi bengihamba phezu kwabantu yabo. Ngayenza amaqhinga wami, ngashaya ngathi vele sengiwuLazaro dog, ikhohlele bese ngiyithola from da. Baze bangitshela ukuthi ngibahlalisa kabuhlungu kibo. Uma ngihlala kama-time wami dog, bangakukhomba nakhona ngakhala dog ngoba le mali engiyisebenzisile kahle imali yakhe lo muntu lo engihlala kwakhe uyithiwa abazali bami dog, mina babholile yabo, babhoda ngisesiyintwana. So angizakekho umuntu wangifundisa wrong no right. Into ezibhayi mina bengivele ngizifundisa. Umama wami washona ngina-16, ubaba wami washona ngina-11. So yabo, into ezibhayi bengizifunda endleleni or khona endlini yabo. So please bantwana basekhaya, if kuyenzeka you receive imali ebhayi, ngicela uvaye uthengele umuzi wakho dog. Ungalungisi umuzi kamamakho. Umama wakho ushiye njalo ngaphandle kokuthi usaphila dog. Bangabe umama wakho ushonele usele nabantwana basekini dog, ngicela uthenge indlu uvaye. Nanoma ungabaphanga next awubakolodi next, vaya dog. Mina ngiyazi, mina ngiyakena, ngiyi-living proof yokuthi kuyenzakalani mangabe wenza kanjalo. Ngiyazi ukuthi angeke i-reach abantu ababhaya le video yabo, but sengifisa nje ukuthi uzoba nesikhathi sokuyimamela again ukuthi lo umhlaba dog awungayi ngokuthi igazi lijikile kunamanzi dog. Khona le idinga bayibiza mayonnaise yabo. So hayi wonke umuntu womndeni wakho uyakuthanda dog, bayukuuse until usalungana next. Buza mina ngiyazi yabo. So let's hope izo-reach umuntu uyidingayo le video le. Thank. Hello Mzansi, welcome to Mgosa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Yo guys, nangumfana ushare a very sad and a touching message nebantu baseMzansi. Uyasho ukuthi wathola imali ngokuthi bekushone abadala bakhe, warenovate alikhala kubo, wanika abantu abakuba imali. Lo mnye waphinza wabuya wathi uqela lenye bhadala Eskom baqisha igezi because bewabridgile ukuthi ngelo bamqoshisa kwenja. Uthi u-advisor bonke abantu ukuthi uma uthola imali samba just go uyoyakhela indlu, ufonele stand ungarenovate ekhala kini, especially uma emntala wakhe angasekho emhlabeni, because uthi yena ufunze enzima ukuthi kunzima ula ngaphandle. Bantu bakuthanda uma uphethe untsholomba, uma sowunganalutho bantu bayahlehla, bantu bakutreat bad, forgetting ukuthi ubasidile wabatakula
enkingeni. Please do comment your thoughts down on the comment section. Uqabangani wena ngalokhu lokuqedwa ukukhulunywa ngulomfana. Mina nawe siyohlangana kulenye lensha letake video. This is the end of my video. Sengihembe.